Kua whanake ake te mana o te whakataetai ahu whenua Māori I roto I ngā tau tata nei. Koera te whakapono o te toihau o te whakataetai ara o Kingi Smiler. Kua whakarewa hia te whakataetai mo te tau 2010. Kua tīmata ngā kai whakawā ki te rapu I te toa ahu whenua o te motu. E ki ana te kōrero ko te whenua te waiu mo Ngāuri whakatipu. Kei ngā miriona tāra te wariu o ngā hea Māori kei Fonterra o tira kei Aotearoa Whānui. I don't think we should have a day go past where we don't either grow ourselves, our people, our business. The asset base of Māori dairy farmers would be at least $5 billion. Tēnei tohu he mea tīmata mai E tā piranangata I te tau ko 1,930 marua. Hei whakapakari I ngā pukenga ahu whenua I wainga I te iwi Māori. Te kaumarima pai heneti o ngā utakau me te hipi katoa o Aotearoa, ko ahu mai ngā pāmu Māori. I see so much opportunity and I see so much Maori land not fulfilling its potential. And it's, I guess it hits you, fires you up in here. Nā ngā tohu ahu whenua nei, te paerewa ahu whenua Māori I hiki. It's an excellent way of demonstrating the progress that they've made at the stage of, that they're at. Kei ngā karu arotake o Pāremata te take āhuarangi I tēnei wā. Ina me whai wāhi ngā āhuarangi ki ngā paiaru o ngā kai whakawā. Certainly in terms of being kaitiaki, fencing off waterways and how they deal with their effluent and their farming in a very sustainable way. Ka kati ngā kēti o te tauwhainga ahu whenua a te rua te kaumaiwa o Hānuere a te tauhau. Raiha Johns, Te Karere.